Assalamu alaikum. Karakol Live YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün 31 avgust 2025 yıl Karakol mal bazarının bağlar, aktual dualarını tartып vermekçiyiz. Assalamu alaikum. Kunajınдар силердики yok. Yok. Esi yok bu ya. Buraya baylak ediyor. Kunajınдар şeyleri çok ekan. Bağlar bilmeysizler he? Kaçadan bular? 80'den he? 80'den de. Bu çoğun buka kimdik olup kaldı? Esi çok he? Kança ya o bukanız? Ya. 220. Kançaga berip salayın da öyle odasız. Sen berip 180'ge berilbey turat dep Muhammed Bayka aytып attılar. Kança berişti? 200'ge verem de. Ha kança için ne 200'e? At korum emez. Kaça gele? Verme aşkım. At korumaya bak. Жақсы çoğun bakın. 200 ha kança için. Muz oluyu sizdiki. Benim muz oluyun kança eken? 115. Muzo surgaç. Birinci tuğut eken he? Bu targıl uyu kança eken? Semiz. Kança verişti şu targıl uyuga? 100 berdi. 4 tutu yittire. Angustar kançadan eken? 120. Kançadan beri otatu şu Angus kunajınlarga? 110 he? Eti çarval eken he? 110'dan beri otatu. Kunajınlarga. Söğüktü. Жақсы kunajınlar. Assalamu alaikum. Torponyalarınız kançadan eken abi? 70'tim. 70'den. Kançadan beri otuşat şularga? 65'ten beri attım arkadaşlar. Berilbeyli he? Yok belli. 68'den bolsa kança açıldı? Oy. Andan kем жоқ. Yok. 7'den dese de aldanbaysın. Yok. Menler kaldırıp жүрген мен тұрғанда Жақсылар өзі бұл үйіңіз қанша екен? 125? Музосы менен бе? Саған ба? Қанша литр сүт береді? Я. Ертелі кеч 15 бе же бір саған жағы? Tarixi var neçin Intımağıdayım bekim Ağlat o beşikim Başını yiyip tazim ettim Keremet aymağı Celbirep dursun bayrağı Bulağın taşarıp bulbulday sayrağın Kırgızistan'ım Bilinmin bir özüngde ırız bakım Özünsüz at baytlanım Kırgızistan'ım Gerek bir özüngü ardayım canım Aya baytam çıkanım Ертелі кеч 15 литр сүт береді. Қысқа аяп çıktır жеңілдері. Süt тамшылақтап. А қанша айтын, қаншаға өресіңдер? 115? Бола тұрған жер 115, а? Екін үй туған оқшайды, а?
Кунажындар канчадан экен ия? Тетиги кашкасы чоңу. Ашқасы 105 деп отам. 105. Бунусу 115 деп отам. 115 э? Булар секеректер 90 э? Бу 90 дегендерин окончательно канчадан болот? 8-ден 1. 88. 88ден э? А буларды тоже койдон түшкөндө 2000ден. Қойдан түшкенде. Койдон түшкөндө эле 2000ден. Ассаламу алейкум, бул музолуй канча экен? 150. 150 э? Музол эркек. Erkek. Эртелигечи канча литр сүт берет? 4. 4 литр э? Биринчи тут окшойт э? Ассаламу алейкум ага. Бул уюңуз канча экен, бабуля? 100 деп отам. Канчаны туу үйдө эле? 3 э? Жашап эле калган го? Жок. Саан эмес турбайбы э? Bir mağaz alır. Бир мал э? Бай параттыр э? Алейкум ассалам. Бул музол уй канча экен? 140. Музол сатделинен сатылат. Өзіңнің жадырап жарық нұрымды, көңілгі сақтағам аяқ сырымды, айта албай жүргенмін саға жаным айтам. Бул көчө болсо Кебже көчөсү 850 метр. Бул болсо азыр өзүңөр көрүп турасыңар. Барьерлар тизилип, основание салып, асфальтка даярдап турган кез азыр. Асфальтка чыга элек, ошол себептен асфальтка уруксат жок. Азыр жээктерин алдырып, тротуар болсо столбадан кийин кылабызда, кийинки перспективасын ойлонуп турган кезибиз. Кийин жол кеңейип кала турган болсо, ушул могул жерден бирден полосага кошуп кетсек, ошондо чоң 4 полоса болуп кала тургандай кылып иши сайылдап атабыз. Өткөндө да маселе боюнча да айтып коеюн. Өткөндө ушул жаңы үйрөнчүк бала келип, каток менен 1,5 кварталды грунтун жайгандан кийин үстүнөн таптап салган. Биз бул боюнча дагы келип өзүбүздүн озеки кайрылуу болгон. Анан биздин сөздү эки кылбай сразу алмаштырып беришкен. Азыр бул Акынбаев көчөсүнөн баштап Карасаев көчөсүнө чейин